Ilung ta pen menen main chekyu zikremingyo kamai ting hagigu marasam news kade reinsa chuna times biagna pungwang radele Manipur dege Naga Hezet gup boro ge hulang benune pe pelang mebo United Naga Council UNC ne anui Naga intellectual nai body pe kuchum ino kho zone ino Dr. Elison Abon mai nai ino Alfred Khangnam Althert du samria chi ber yakyu guys ze anui Naga Hezet gu ndui babam nu ne param pezet gu tamui pung betarame public platform ngene tingkum sanaria ka zoga mag rele ze sam hepet ka bezigene Naga pe denramene UNC du ki kan ruize pnuilungwang chang mak pesam singai Naga Padena me misonga menasa ze United Naga Council UNC gu samria rekyo ga bize Immature and cheap hezet gu boro ge pelang ma bogo samria lungpui mak pe nai kya pe mak pe samle ze ki kan wi dele social media platform misonga mege UNC du ki kan wi be post ka kebe anuina ngode le zai anui Naga Padena mene UNC gu samria rekyo ga be pegoi lakse mina ke mene UNC du neze daitoi bize agum be samria rekyo ga lo ze ne dele Nagaland dege mati makse tatkurabe urban local body election wangraben chukyu zikrusrok tingkum chang na jang kamdai summai ge municipal council ko chumnai tong council himres rok hange election tatkurabe ge candidate planet tuze has progress rok squimene penuizi pegut kaize nomination paper falte ga dele kane danahin chukyu zikru ko chum ba mai ge longling tong council candidates mina hangru ko chum withdraw te jai jimain chukyu zikru madai rimai ge candidate mina hangkai ko chum penuizi lupet karai lupachang urban local body election ge sapet rame candidate planet tuze has rock himre ko chumne de leje sale State Election Commission election te deugen ning tingge za bambong ne zimain chekyu zikru me dai rima ge saze candidate mina hangkai ku chum punuizi withdrawal to bege mina hangkai ket ane Nagaland de namik pembia ga lungme ENPO long raga ne le ku chele aiza aibol tong council ge ne candidate mina hang madai nagini mora tong council ge ne candidate mina hang te set Tizit tong council ge ne candidate mina hang te set jai Dimapur municipal council ge ne mina hang ket nai waka tong council ge ne mina hang ket le ku chele State Election Commission na sa Mong District ne candidate nomination faltu ka mele ne withdraw to rakham ne le kane chunare ka chang Eastern Nagaland ne candidate minahang kaisana ki Free District ne candidate minahang the set nai Samator District ne candidate minahang kreskui penuizi urban local body election hange pegut ka be chunare ka chang withdraw to maglari le ja ka chawle Naga Civil Society Organization Naga Hezet Guba Bomisonga Rogaize United Naga Council UNC Naga Women Union All Naga Student Association Manipur and Samnai Naga People Movement for Human Rights South ne Manipur de gulak saibe Governor Anusia Ukedage Sokri pepe India de ngumbete deuge ning tingge zerze pe Union Home Minister Amit Shah dage rangaize nzetse Myanmar de gene Hindi ma pata tene India de me hetiti wangze lume bodu penuige de me pungit ka hang rangai de lei zai Naga Civil Society Organization ne India na Myanmar ramrai ka ke Indian Sokri Guspai Assam Rifle Kamjong area Manipur ke kaibe lutu na lo zarangai de lei Union Home Minister Amit Shah hange sam kalalesi ropoi bege Naga Civil Society Organization ne Naga Hezet Manipur de ge bam hai kletes faith finding visit pathousing be palam pe pet pe Indo Myanmar border teti be ke pe ke jing ka chum gene ke pe ke jing ka medai tingkum chang na jang ka medai ge chang gyami pege pe rogai de leje sale India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne jimain chekyu zikrumedai rimai ge Italy de ge G7 summit tariam ge ka zogai lu se kede re de digu body pe world leaders ramanai bilateral talk India de na kankete ze de CE bamra kampo tariam tetkeu ga lu ze India de hled wang kadai de leje mara sampo mene sale G7 summit tariam ze Italy de Apulia region ge tetkeu bi ge Prime Minister Narendra Modi ne kede re de digu body pe mram du rangai ze minahang ket nu ne boket ne heli de tebe muro lamge pasui tebe sogai ranang nei zane technology mfui ge mi hai mina hange te pibang dim sugar ranang nei za sale India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne artificial intelligence lamge bisonga rangai de le zaina India de ne artificial intelligence te lungbege hindi te loga hang rakha gai zabam de le ku chewling Prime Minister Narendra Modi ne G7 summit tariam hange Italy de kyami te pege US de go hangya pe President Joe Biden Canada Prime Minister Justin Trudeau France President Macron British Prime Minister Sunak, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Pope Francis Nai, Japanese Prime Minister Fumio Kishida Hadoze Hedodam Gadele Chewling.
Myanmar military spy mabong na pede naramadu rangai ze Myanmar state capital namdi halamage lungze bam leine penui ki solu ze sitwe namdi western Rakhine state me bam ragul lo ze hepet kaidele apo samria hepet kabe ze hanai kakke western Rakhine state ke Myanmar sokri go spy mabo penui go ramlang palang cham ze kadei debe territory Arakan army sokri spy bodu kumtora kadal mabok yang na nai reitu bege ngam lag bam ramage rangai dele ze kachole sitwe namdi haga bambe kulo kreming du Myanmar sokri go spy mabone penui kulo ten rora tingnai mu piming pe gai dele chole mara sampo madage ame kulo mina hangket ne saze military spy mabone rang chi chi kaize chogume ame kulo ge chekyo zi kreming na mai ga changba me du a kapchet khamnu le ze sale ga chole Pigai zang kingani mele na du to dele azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna times agana lwa gai dele